Kalsona Perdi Tourism and Economic Development Society hakasin kabaar kala penlong ya kajingai kejat ni trekking sya ulum musliang ulum ubala banyo I kendiang nasurok ba NH6. Kani kajingai kejat kabalong ars lenter kata hak arpu pratrik bat arp kendai trik naiwing laya shimbenta da kisamna shinrang bat kentei na kishnong baper ke district kumjut na kiwei ki district na lor kajingai shimbentaru da principal ka Jaintia Eastern College u Dr. Pervision nong tudu. Ya kani kakinhun laya lam da uma Wellness S. Suchang President bat ma Takmon El Gempat Secretary. Hakas ngis dang jo kajingai kejan kakinhun kelayo ban submit ha swang kabadan syashilyang kawa lukha mar persya kasnong sakri da kaba jam shilyang da kaliang. Hakasngi kababot kakinhun kalami nyosteng menstam bat sedang ya kajingai kejan bat ha kajingai kejan kala sakhi ya kajing itnat ka maryang kajing pa sngotyang kisim kido bat ringmen siem ru ya kal air ba iubi su siang. Ka trekking syakilaw ba lausan ka ay kajing mud ban sngot ho ya kajing koridor ka koit kikya kajing koridor ka maryang ki umbam umdi kisim kido. Ka trekking ka deiru ka benta bandan kajing day ha kajing it para beriu ban klet ya kajing snew babon jan laong umak Wellness S. Suchang. Kebun kong ni pentau kini siu ya ublay nang buang tang doldor kat bat ni kum kebaya si mentah ke trekking kena kalian dengi kum ka Sona Perdi Tourism and Economic Development Society timbang ilaya pembek menin ka ru pratrik jong lai nombar mentau senam arpo arsan ngilami nang ni na nagani ka jaka kalau ka transport ini jat bat ni samit menin hang ha haum swang hamar pasha jong lesnong sakri bat mentaga step kumba news teng ai ngilami nang tina swang lain kiu ya uriat bat ngilepoy hakate ka jaka ka bang kemu ban yuk jat tau de ulum musliang te ke ba naglen jumi kum ki nong simbenta kani ka jingai jat naga trekking naglen jumi kum ka society ni penpau ni ai kublai pi paro ki bai simbenta kani ka trekking ba ka trekking jumi kalau ga bajak antara sini bang ni poi biang kani ka jaka ka bang ini menin ke hang ni dan ru ya ki stop jong ka wildlife bat unjuk na kelem jong ka society ai kublai ya ka wildlife department ka balai ni ka jingbit ni ka NOC banyak banyak jat apo ka klau ka jongki bat kunju na kelem ka jongi kum ka society ru ni penpau ang ni ba ni don ru ibai sementar kat bat ni ru principal jong ka Jaintia Eastern College ni Dr. Pinong Tudu nang ta di long kemi ke bai sementar bat ni baderu ki batay ko ka health department kita ki nas bat kumju ki barok ki bai sementar kani ka trekking ka jongi tekai ke bang imut batong hang ni naglen society jongi ba ka kajing pelong jongi kum ka society kani ka trekking pelong sementar ban yethu ina kum ka kenja awareness sakipai ba baro ban yun kam siya ban pene pensa ya kamaryang ya kiting isik do dowa nang ta kisimbat kido naman ni sothu ba klam kamaryang imla bat imu kun ban riu ngene hasladeng patay bat kumju susu kane ka trekking kajing ya cat ni kalong ba kandon ru kata kajing snyojan kajing ya para beriu bangin klat no ya kata ke bro bangin don ya kata ka jing bat kumju ru bangin yo ya kamat kepat ka pokok kya tiang nang lepo sing bekut jong kani kajing ya cat entah sini ar penda trik tau nombar arpo pesan ngan kalian jong aku ni presiden bat kumju dari kat bat sekretari ni ai ku play kulum pi barok bat kumju yi tu pinong ring video mo kamarnan ku play sibun ro yi aku pilaya sendran lang ni balang ba kini ki tidur ba ring kena ban sekrang keleng ban peri bang Indonesia ban penya pensa ya kamar yang bat jing tung kita ku play sibun ku play pi barok no chap e kuble ka Sona Perdi tourism ko de pemandigi kon rokulut yang ka senang Sona Perdi ko de eladi ko ya jonya kini trekking dan ni da sedang ke trekking na swang ka base camp ka yong i dalai mdunai ka kendi kilometer bat
poi hajrong yo ni lom musliang wo ye bichana ni ta na surok awal lai fi em mu ta asliang te I hajrong te lom em ikatte bat ingu le ublai perdi jing lai liti yang I daman go go lai bai bat kamte katte em hini yo lai liwani te suggestion e kuble ya ka state wadi gu man ini bat kerpat jur ya kale wa usnya bha gu man na gawi ka por cha gawi ka por ke ni to gawi kalat ka wa punyu ya ki kon ro kulut wa ke jing em kam yong ka mariang man go wa e jimun toy ya du katte te kam ju le e kuble ya ni wildlife yong ka Jaintia Hills ka wada e ka NOC wo sia spot yong ni ka Flu Wildlife Sanctuary kam tam ya kini ki nongkrek yong ka wada sendral lang I yo lai ini ginu jing sitom tadi ni ten bo kediak kuble cia jarngo